Amen. Let us pray. Go before us, Lord. Open our hearts and our minds so that your word may find a place in order to get rooted in us and bear much fruit. In Jesus' name, amen. Gafishane bangwele sesifundile tifundo sifundile from the book of Psalms 21 from verse 1 to the end. Safunda from the book of Genesis chapter 15 verse 1 to 8, and then the gospel according to St. Matthew chapter 12 verse 33 to 37. So we are going to stick to the gospel of Matthew chapter 12 verse 33 to 37. Lala sifunda khona ngala ngehla sithola Jesu soloku baya nyakatisana nema religious leaders, and basanyakatisana nema religious leaders dineng letinto letendekako. Part of lolo kwendekako la Jesu ubatshele emehlweni ngqo ntsite. Jesus was criticizing them openly and challenging them. Nabo ngalokufana nabo, but you take out demons by Beelzebub. Ukhiphe madimon ngenkosi yemadimon. Wathi Jesu umuntu lowethuka malo inkwele sono sakhe ngeke sithethelele. Lana sibona tinhlitiyo talama religious leaders iyaqhubeka irejecta Jesu. Inhlitiyo leqhubeka nokumrejecta Jesu igcina seyinenkinga yokuthi iqine. Njalo bekushunyelwa nje namuhla emasontweni. Uma ngabe inhlitiyo yambe yaqina yamrejecta Jesu ukuthi angiyekele lo mfundisi lo, abake bangiyekele ingathi bakhuluma ngamonke lamalanga. Le nhlitiyo iyaqina. Inhlitiyo le-rejectako iyaqina. So-ke naku la ngendansi lasesibona khona-ke namhla ukuthi Jesu utobekisa manje ngesihlahla kwekuthi isihlahla sithela tithelo letimnanzi uma ngabe kwasona sisihlahla lesimnanzi noma lesihle. Lana sibona the religious leaders Jesu utama kubachaza ngalamanye amagama kwekuthi emavi abo ayababetreya, emavi abo aveta kubola lokusathi inhlitweni tabo, nabakhulumako lokhu labakhulumako kuveta ukuthi inhlityo tabo tingqole kangakanani. Umuntu nakakhuluma ukhuluma lokusuka enhlitweni akamani nje akhulume kwekuthi ligama nje leseboyeni. Ukhuluma ngekugqwala kwenhlitiyo athathe ikhutha nje awu ngiyaxolisa bese liphuma ngesisini vele ngilokube kule enhlitweni sekuphumele ngaphandle kwavela. Uthi ke Jesu sihlahla satiwa ngetithelo taso utshela bahobo noma ngabe bathi bona Jesu uNkulunkulu siyamthanda kodwa nake they talk about Jesus and they talk against Jesus. Labahlangana khona bakhuluma ngalo Jesu baphinde bakhuluma bamelane naye kodwa bathi bathanda uNkulunkulu. Ngeke uthande umntali ubese utonza abantu abakhe lo mntali lo uyamthanda. So ke Jesu, he is the visible love of God in a flesh. Jesu uluthando lwaNkulunkulu lolwembethe inyama lolwabonakala luhamba phakathi kwabantu. Lokusho ngalamanye amagama uNkulunkulu walutshengisa uthando lwakhe kubantu lwaba more practical lwabonakala luphila phakathi kwabantu. Uthi ke Jesu ukhuluma nabo lapha uthi nina ntalo yetinyoka. Jesu makababuka laba bekakhuluma nabo labaholi betenkolo ubona tinyoka
tinyokana idalwa ngubani le tinyokana? Ngumama snake. Who is the mama snake? Is the serpent, that old serpent, nguSatan. Lokho bona bathi babankulunkulu, bathi bantwana bankulunkulu. Uthi Jesu, no, you are not. Your father or your parents is the devil himself. Ngoba anikukholwa lokhu uNkulunkulu lakuletha emhlabeni, lokhu uNkulunkulu lakukhuluma ngaye ngendodana yakhe emhlabeni. Therefore kube benikholwa lokho ngabe bankulunkulu, kodwa njengoba ningakholwa, you are the sons of the devil. Usho njalo Jesu. Uthi labangakholwa nguJesu le asibonakaliso seluthando lwaNkulunkulu. Lelithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda live kangaka wadzima nje wanikela ngendodana yakhe kuze uthi noma ngabe ngibani lokholwa ngiyo aphile phakade angabhubhi. Uthi ke Jesu, nina niyinzalo yezinyoni. Kuyamvetela ukuthi umuntu nakakhuluma ukhuluma lokufika kugcwele enhlitweni yakhe, kusuke kukhaphake kude livi leliphuma ngesiphosiso. Lonke livi leliphumako lisuke lisibuko senhlitiyo yomuntu. Akhona ke mavi lesiwakhulumako abe idle, abe yinathi. Lokho uthi ngemagama lethe umusa, lethe ukuqondisa today. They don't have grace, they don't have instruction. And lawo magama lawo lithi livla uNkulunkulu ngalelinye ilanga ayomelana nathi. Lokho uthi emagama mawuwakhuluma, you must be very calculating. You must calculate when you speak words. Ungamani nje ukhiphe ngifaze nje magama ngoba la magama ngalelinye ilanga ayawumelana nawo. Awunowehlulelwa ngalenye into, kodwa utawehlulelwa ngemagama lowakhulumile usesemhlabeni, usesenyameni. Ngemagama ethu lekayawumelana nathi ngelilanga lekwehlulela. Athi ke Romans chapter 10 verse 9 ukhuluma ngiyaphetha bazalwane kumnanzi ke kanjalo. Romans 10 verse 9 kunemagama lekufuna ukuthi ungafunde lapho. Verse 9 uthi, nangabe uyavuma ngemlomo wakho ukuthi Jesu uyinkosi, ukholwa nasenhlitweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile, uyawusindiswa. Indzaba lolo uvuma ngemlomo, uvuma lolo ukholwa la enhlitweni yakho, then uthola insindiso. Umlomo ukhuluma lokusuka enhlitweni. Umlomo wakhuluma lokungasuki enhlitweni, kusho ukuthi ngemagama la akhe nalango still usawukuma phambi kwesihlalo sekwehlulelwa, uhlulelwe ngemagama lowakhulume nje angasuki enhlitweni uhalatisa. Bonke labahalatisako bendesha ngathi bayadumisa, bendesha ngathi bayavela, bendesha ngathi beme nawe. Utalilanga lekwehlulelwa, batawehlulelwa ngemagama laba wakhulume abalide. Let us pray. Baba lolungile, siyabonga ekuthambameni kwalelanga kweuthi Nkosi siyakwehlulelwa hayi ngalesinakwadi, kodwa Nkosi ngalesikwatiko. Siyacela Nkosi kwekuthi usiphe a spirit, siphe moya lokwati kubala kwekuthi yini lekufanele sikhulume, yini lengakafanele sikhulume. Moya we self control. Singamani nje sikhulume sicakade silimate labanye abantu, ngoba sesivile ukuthi Nkosi ngemagama ethu siyawulahlwa futhi ngemagama ethu siyawusindiswa. Sisiteke Nkosi singalahlwa ngalesikhulumile, kodwa kunaloko sifumane usindiso lwakho Nkosi. Sithandaza lo mthandazo ngoba ngokholwa egameni elihle leNkosi yethu leJesu Kristu manje naphakade. Amen. And the peace of God that passes beyond all understanding may continue to keep your heart and your mind in the love and knowledge of God
and of his dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ, and the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit, will remain with us all, now and forevermore. Amen and amen, and God bless us all. Siqhubeke bazalwane siphe nalabanye bakuthole lokho kudla kwemphefumulo. Umuntu angamanathafu indzaba nje akhulume athi konke lokhu akukhulumako noma uyahleba noma wentani, it is being recorded. Ngalinye ilanga utawuma phambi kwesihlalo ehlulelwe ngawo. Babelolungu lesesibongile Nkosi egameni likaJesu. Sibonga kakhulu Nkosi.